nirmala kenyam kanasen kontin bawrash me bajeling kajan gwas me banatin kona lat ko rodin rewi ko Congo kam dien kana Rwanda bu kono len ka kurdan to revision winimi ala M23 rebel group shikan goma shikan capture kaman ngayana antama tega mishi ko to sha kum Rwanda sha je gwanya no ikan ku kan support ni M23 rebel angud kan koraje me ke jor kan koneling ka kuäär Rwanda ka pol ka gama te ka right mi che queen ji South Africa ko jana gwain ka jeno jen ishunga kel ke rebel ene me chala no shetok te ka mi che kula lat me ba lingwase me Kenyam choko right ka ji East Africa Union la gwat la bonne chero real kan ode kari ka Africa de kan karial ka kelari East Africa chet kene de ni Uganda de ni South Sudan de ni Kenya de ni Rwanda de ni Burundi ni kadial tika ka Congo ne lo la kan M23 rebel kan attack jok michi webeka aduno me shi kuäär Congo me shi ben shala no yenne de kon la East Africa community shi agoro jenwo bia we da bia je normal ka kujamo ngumi jag yene ti M23 rebel jag yene ka jabere wojone angwad mo chural chu to chu ka chu tuk kane dialen content la East Africa community ka je doara ko ran East Africa community angwad mo chu ame chala bo chu nong na kele kwar William Ruto chu nok chu Museveni je chu nok chu Salva Kiir yadi de chu nok chu Paul Kagame je chu nok chu kan kwar te ko ken kwar Somalia kan kwar ko ken men kwar Ethiopia chu kan nok ana mo chu go jeno na de ni ken buga jena men ji wan chu jen ba ko jenne dane gore ke jene chalar no bala let me chu to gena ka kora mi shi M23 rebel me shi na jen point den wuden la kuäär Congo chero mo ken ko ken ko deal ji South Africa cho no jen gwa kuin linga no cha ne di shop ne world ko South Africa cha kan kan ne de kontila M23 ko shikan shikan kan ta kan rebel jog M23 rebel jog ka goma bu kan kula cap gwad ma chayu nang ne diok ka kor me kan ngaje no chi kor shelet yu kan ne de kontila ji South Africa ajukan chu goro no bi kan bu karai ke rebel M23 rebel chikan ga jogo no kontila kon kor ngumi te kon kor de chai jogwa chu kan chu no kan M23 rebel kan ji South Africa le man kan gwadamo ko shikarling kan jogo no shiara tenne ka keter ka kuäär manan tu yukom ko gone no jen chene gangjor kan ga neko ka jen chene kamshonda kan kon ne kor ga yene to yen ya le bia jene ku yen nen jene tungwan mercenary nying UN jen ka no duno shine tungwan chiglu tenen gwasmo me chigren shulin kam 23 chaju jak Rwanda chugan chu jen wo vidien cha na ngare nyal kan ne kontin la jor men ci to gene men biya kulin gwasme chetika ngang nom ti to kon Paul Kagame shela ji East Africa Union no ngoku yen expect me jen kon me to kon chianga jeno dong de kor ma ben che juga see coming en le roje ban linga ke jor mo kon linga ta danen ci che guje ki ta danen rol kan gaje ka South Africa ko ntem Congo jen bugi nyin ka Rwanda chan jor na me chan jamiling ana kel for the last 2 days on Monday and today this morning I spoke with the president of South Africa who sought me out to speak with me on this matter because of their involvement in Eastern Congo, and he's also there pretending to be playing a peacemaker role, and he has a force that has been fighting alongside FDLR. Gwasa me chela do ne jeni South Africa kenetiken ke dich mi ku chonkel ke DRC ami ke chunga kel ke denen kontela de ni tela de neten konela de ni Congo ku kale nyen ke M23 rebel and has been fighting the M23 on the instructions of Tshisekedi because these are ajani Tshisekedi jen kuäär na Cape Congo ajani en wude me ki kuäär South Africa de ni ke lokan DRC Congo ku kale nyen ke M23 en ko South Africa jen kunala jogo no nyenye kaneti jen rob dana we ji South Africa de chogwal de ko luka ja people who are not supposed to be in Congo jen chi kandete ka Congo kaneti ton gandia
that these are from Rwanda or the M23 are not Rwandans, please. Jene M23 rebel jene shika Rwandan ala kuäär South Africa la jala no M23 ke Rwanda ne jen do budanen guyene no teke je Rwanda shi kuäär la polka gama la kuäär Rwanda jene M23 rebel shika je Rwanda ken ke Congolese ne. Yes. These are Congolese, and one time he accepts it, then another time he says no, part of it is yes, and then the other part is from Rwanda, and these are he keeps on going. And how do we, leaders of our own countries, accept this to go on forever and just accept that we shall be manipulated by Tshisekedi or whoever is supporting him? Men chalat gwasame en polka gama ta danen la kuäär Congo jenene de kono chal M23 rebel e jene ka Rwanda chakulo tangwasni la jano ke ne ka tangu ne bele lok no jene na me jenda na tuok logo ne ka poinde en kuäär Congolese na mo chakula ra ngumu tuok me dei ne ko dire ko loko jamo chol ke Rwanda ne na me jenda na tuok tin alagwi jen wo dong de kam den ka ke Rwanda de jega long en Congo shit ke me jega ne jen danan chalat men dien gwas me men dong de yen ling da ta danan te M20 rebel ke jen tamara wi ka goma won medin mete ga dab ngoy yen no widial gor kan dab jen mete re wojen winami men chawolat gwas me ken bu ko won yam be kan wona ka la ka sidi men dine jen kan bu ko wotin jen do brana chalat gwaye jen dan go de nyaye kelen ban nyo jum de bien temal bu bay